ngira ngo ni amakuru akomeye cyane agaragaza amashusho y'umujenerali Obedi Ngabo Patrick wo muri za Wazalendo, aho yarimo avuga ko mbega atarapfa ari muzima, ndetse anashega cyane anenga abavuze ko yapfuye. Ngira ngo mutangire muyakurikire, noneho nyuma tuze tuyagarukaho. Jambo. Jambo. Wewe ndio nani? Generali Obedi Ngabo Patrick. Mvuma gani? CRD. Wewe ni FDLR ni mzalendo? Ni mzalendo mkongomani. Mbona tunaona kwa marezo sosio kuko habari kama wewe ulishakufa? Bado mimi siwezi kufa ovyo ovyo. Sijamaliza vita ya nchi Kenya. Hautakufa? Nitakufa kama nini? Mungu ndio mwenye iko naweka uzima yangu jamii. Sasa ambao wanasema sasa ulishafariki, unaweza ambia nani? Unaweza ambia nini? Watu ambao wanasema mimi nilifariki wanadanganyika kamili. Kwa sababu mimi ningali kulinye de front, ningali napigana na wajinga wahuni, yani wa M23 ambao wanatesa wakongomani bila shida yoyote. Sijui kama wanatafuta nini mwinchi yetu ya Kongo. Naona una silaha nzito. Hii silaha ulitosha wapi? Hizi ni masilaha ambazo tulichagi adui ya M23 na Jose tuko na wapiganisha. Kwa saa na jana tuliwanyanganya zingine ambazo tuko na wagombanisha. Tunamaliza masiku tuko na wanyanganya masilaha. Na zile masilaha nadhani ni masilaha nzito ambazo zitawakimbiza, zitawaondoa fasi zote kwenye wanadhibiti. Message gani ambayo unaweza patia watu vijana ambao wako M23? Wa vijana wote wenye wako M23 kama wakongomani ambao wanajiaminia kama wakongomani, watoke ndani wa ile utumwa wa M23. M23 ni watu ambao wanadanganyiwa na Rwanda, watoke mwa ile ujinga wenye wako ndani. Waje wakatumikie nchi yao ya Kongo. Hauna message ambayo unaweza patia wazalendo wenzako? Wazalendo washimame imara kama wajeshi, kama wahibu, kama wapatriote Kongole. Lengo yenu mnatarajia mfike wapi? Lengo yetu ni kugomboa nchi yetu ya Kongo, fasi yote ambapo kuna sibiti wale wahuni wa M23. Chetu tufunge mpaka zetu, wandi wakie Rwanda, Kongi wakie Kongo. Moja ni tunashukuru sana. Asanti, napana na message kwa watu yote wenye wanasema mimi nilifariki. Mimi si hafa, ningali hai. Wakati yangu kafika takufaka, kwa sababu hakuna mwenye atakauka kama muti, tutakufaka. Basi nitakie vibaya na ningali hai. Ningali natumikia inchi, siku yenye takuyaka takufaka. Ningali hai, kila mtu atulizane na roho yake. Wapatriote Kongole kome wazalendo, msikatike tamaa. Sisi sote tuko pamoja, wakati kafika tutakufa. Hatuwezi kufa na tuya gombora nchi jamii. Asante, tunashukuru. Nawaambie watu yote ambao wanatutakia ile vibaya, watatutangulia, na wamoja deja wako natutangulia na tuko na waona, na wataisha milele na milele, kwa sababu wanasema ule ambaye anavuka mpaka ya mwingine aaraniwe. Sadili wala ambao wako navuka mpaka ambao si yao wataaraniwa milele na milele. Naona milima ngambo yako. Ile milima ndio milima gani? Milima zote tulizidhibiti, kila milima zote za makoline zote tuko nazo. Tuko naangalia milima ya Rubaya, milima ya Gungu, milima ya Kibabi, kila fasi tuko na paangalia vizuri sana. Asante sana, tunashukuru Mo General. Asante, merci beaucoup. Sisi tutagombana mpaka mwisho. Asante sana. Nk'uko mutangiye mubikurikira rero, mu mashusho afite hafi iminota 4, uyu Obedi Ngabo Patrick uvuga ko ari generali mu mutwe wa Wazalendo yagaragaye avuga ko atarapfa nk'uko byari byatangajwe na bamwe mu bayobozi bo muri AFC 23. Avuga ko akiri muzima ndetse adashobora gupfa atarasoza ubutumwa. Ibi byaje nyuma y'uko ku 23 Gicurasi hari hagiye hanze amakuru yavugaga ko uyu mujenerali Obedi Ngabo Patrick yari yishwe n'ibitero bya AFC 23 bari bagabye ku barwanyi b'ihuriro ry'ingabo za leta barimo za FDLR, FARDC, FDNB ndetse n'aba Wazalendo, aho bari bavuze ko uyu Obedi Ngabo Patrick yaba yaguye muri ibyo bitero bari babagabyeho.
Manzi Willy, guverineri wungirije muri Kivu y'Amajyaruguru, ubuyobozi bwashyizweho na AFC M23, yari yagaragaye avuga ko rwose isi imeze neza ubwo itagifite ba generali barimo Obedi, ho yari yavuze ko asanze barurinda ba Mudacumura ndetse n'abacirimwami n'abandi benshi cyane barwanaga ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bahanganaga cyane na AFC M23. Mbega wabonaga ko yari yishimiye uru rupfu rwa generali Obedi Patrick, ariko amakuru y'urupfu rwa generali Obedi kandi akaba yari yaranagarutsweho n'umunyamakuru Steve Wembi ukurikiranira hafi ibera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munyamakuru yavugaga ko amakuru atandukanye yemeza ko generali Obedi Ngabo Patrick, umwe mu bagize ihuriro riharanira demokarasi yitwa CRD, yari yishwe kuwa 22 Gicurasi ubwo yari mu mirwano bari bahanganyemo na AFC M23. Mu butumwa bwe, Steve Wembe yari yagize ati, amakuru aturuka mu nzego zitandukanye z'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko generali Obedi Ngabo Patrick, umwe mu bagize itsinda ry'abaharanira demokarasi CRD, yishwe kuwa 5 mu mirwano. Uyu generali Obedi Ngabo Patrick mu butumwa bw'amashusho bwagiye hanze kuri uyu wa 24, ubwo ni ejo hashize, akaba yaraje anyomoza amakuru y'urupfu rwe avuga ko akiri muzima. Muri aya mashusho y'iminota hafi 4 hari aho agira ati, ntabwo ndapfa, sinapfa gutyo, ntabwo ndarageze intambara. Akomeza nanone avuga ko abavuga ko yapfuye babeshya cyane, ndetse ahubwo ko ahanganye bikomeye cyane na AFC M23 iteza ibibazo igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko igihe nikigera azapfa kuko atazatura nk'igiti cyangwa se atazatura nk'umusozi, azapfa n'ubundi ntibisanzwe ku kiremwamuntu. Ni mu gihe rero imirwano ikomeje gufata indi ntera hafi ya Rubaya, ahasanzwe hari ibirombe by'amabuye y'agaciro akomeye cyane, ariko kandi uruhande rwa leta y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukaba rukomeje gushaka ibisubizo byo kwisubiza ibice bigiye bitandukanye byamaze kuba byafatwa na AFC M23, mu gihe nanone abarwanyi b'ihuriro rya AFC M23 nabo barubereye ibamba, ubona ko biteguye neza ndetse badafite gahunda yo kuba bava mu gace na kamwe mu two bafashe baka barwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.